sengikhulile uShumayeli ukuba ngifundise uNdlovu wasemsinga esiphesihle. Amen. Ngithuleke ngeyindlela eziningi ngale ngithule njeke ngimzila ethu ukuthi khona inkonzo yasehomisi, inkonzo yasehomisi noma ngiyazi ayiphethe bani. Inkonzo yasehomisi cha noma ngiyazi ukuthi angikholwa ukuthi ubuyiphathe lo owayiphethe homisi. Umshumayeli uthi angimelulekele abantu. Ngiyajabulisa ke kuleyo ndawo uma nihamba nomelusi obuyabona ukuthi kufanele nilahlwe ngendlela akafisa ngayo. Angazi ke noma uNkulunkulu uzongiphani ngoba konke kusuke kuqhamuka kuyena. Nami mangihambele emgwaqweni ngisuke ngumuntu nje, kodwa ke mase ngigqoke ingubo sengigqokile ebese uNkulunkulu esikhipha ke lokho asuke efuna ngikuze bese ngiyaphila. Amen. Ngazi ke noma uzongipha yini, kodwa ngiyathemba ke ukuthi uma ngihlabelela isihlabelelo mhlambe uNkulunkulu uzongipha ngoba konke kuqhamuka kuyena, akuqhamuki kumina. Mina kanginalutho, konke kubuye. Amen. Ishlabelelo seyikhulu na32. Ikhulu na32. Kulaba ke abazi isingisi kakhulu abangasazi isiZulu 132. Mina ngikhumbule esivinini ngangogcina ngibalelisa ngikhumbule
Ngiyabonga uThixo unyazi bezulu lungikhumbulile lwathwala ngaze ngazofika kuleli izwe laseGoli. Amen. Kulesikhathi sanamhlanje umhlaba wanamhlanje unameva yonke indawo uyahamba uhlatshwe. Kodwa uNkulunkulu uma ekuphile uhambo uyakuphe nje uhambo usuke ekhaya uzofika la uyakhona kungavelanga lutho. Kodwa uhleze uzizwa imanga zivela endleleni kupitshika namakhumbi njengoba nimabone emaphepheni epitshikile nje ingoba esukile uNkulunkulu uyilingo zehla kuleyo ndawo. Kodwa thina uNkulunkulu usigcinile ngegama likaShembe onyazi lwezulu. Amen. Silana ke ingane zikaThixo ukuzokhumbuzana ngohambo esihlangene nalo lwasezulwini. Ayikho into esihlangana ngayo ngaphandle kohambo lwasezulwini. Singakhuluma ngeindlela zonke ukuthi lokhu nalokhu nalokhu akufuneki noma lokhu nalokhu nalokhu kuyathandeka, kodwa inhloso enkulu esihlanganisile uhambo lwasezulwini kuphela. Manje ke uma sihlangene ngohambo lwasezulwini kumele sikulindele ukuthi ukulungisana kuleyo ndawo akuyona into emnandi, ngoba kusuke kucetshulwa isono kumuntu. Isono ke masicetshulwa sifana noba kucetshulwa uqweqwe lwesilonda, ngoba isono isikhathi esiningi sinjengeqhizane. Ngazi iqhizane ke bathi yini abantu balelizwe, ngoba ngiyazi ukuthi khona abafundile, kodwa ke ilokho kuthiwa iparasite, lokho kudla igazi lomuntu. Angazi iqhizane kuthiwa yini ticks what angazi kunolimi oluningi uma ufuna ukukhuluma uchazele bonke abantu, ngoba abantu banelimi eziningi. Manje ke idimoni noma isono sifana neqhizane kumuntu. Uma ukususa akukhali isono, ukukhala umuntu ekade sihleli kuyena lesono. Ungakhala umuntu kodwa ukusiza yena ukuthi uzungene embusweni kaShembe, ngoba ngicabanga ukuthi sonke njengoba sifuna umbuso kaShembe, ukhona ongawufuna umbuso kaShembe. Manje njengoba sila sonke silangazelela ukubona uShembe empela amandla ke sezulwini, ngoba akekho osuke sakwazi ukusebenzisa amandla lawa ukuba isikhonda khonda uma esesezulwini. Nombani usuke esenkashele kuNkulunkulu ukuthi Inkosi nginike lamandla okuwela lomfula. Lapha usuke sekukhona imfula osuke ungasayiweni ngalokuhlakanipha kwakho ukuthi ngiyawazi amanzi. Usuke sekukhona imfula uShembe akakubekela lona uthi ubhoko lolo dondolozela ngalabe kubhoko athi unyathela uziyophuma ngale. Lapha kusuke sekusebenza amaqhinga kaShembe kuphela asuke sesebenza, kodwa lamaqhinga kaShembe asebenza ngale alungiselelwa la emhlabeni. Ukuze ukwazi ukuhlangana noShembe ngale ufanele uhlangane noShembe ngala. Awuhlangana noShembe ngokumbuka ngamehlo, kodwa uhlangana noShembe ngokubuka uhambo lwakho unyathele khona uyikhande ngokuthi Inkosi noma kukhona ameva emva kwakho, kodwa Shembe ngifuna ukuphumula la uphumule khona.
manje yonke leyo nto idala ukuthi ukwazi ukuphumula la kuphumule khona uShembe ukuthi kube khona umuntu ozokutshela ukuthi akuhanjwa kanje emva kaShembe. Akekho umuntu okwazi ukutshela lokho ngaphandle kaMfundisi. Akekho umuntu okwazi ukutshela lokho ngaphandle kaMshumayeli noma umkhokheli noma umvangeli. Yibona abantu abamisiwe ukuthi ibona okufanele bahlule ingqondo yakho. Uyabona nje ubuthule nje ulalele. Ngeke uthule nje mangase ngikhumulele ijazi ngikhulume. Ngoba manje uShembe uzobe sewathathile sekusebenza mina ngedwa. Kodwa njengoba ngigqokelele ijazi nje nithule njengasepasini. Nilalele mina kuphela ngikhuluma. uShembe sekufanele anginike amandla okungena engqondweni yakho ushintshe lento yiyo. Ngoba akekho omunye umuntu onamandla okungena engqondweni yakho ushintshe lento yiyo. Lento yiyo imnandi kuwe. Kodwa uNkulunkulu ayimnandi. Uma ngikutshela ngithi shiya isono iye kubhema isinefu. Ubusuthi nangoke lo mfundisi, uyazi lo mfundisi angimazi wadalwa kanjani. Ayikho into ayikhuluma ngaphandle kwesono. Ungathi wakwabuye ezulwini. Manabeletha into engihluphayo mangicabanga ngohambo lwasezulwini. Ayikho into engiye ngiyibone ingakwenza ungayi ezulwini uma ungase wehlula isono. Ayikho into engiye ngiyibone ingakuvimba ukuthi ungayi ezulwini uma ungase wehlula isono. Inkinga la ikhona isono simnandi. Ayikho into emnandi njengesono. Manje mawujophula lo mbele kwahlukana nalento. Uyakhala wena ubheke lo muntu ojophulile. Kanti lo muntu uyakutshela uyakukhombisa ukuthi uphoyizeni lo semlonyeni wakho. Hayi ukuthi imnandi lento. Njengoba uyigwinya nje la izozinza khona esifini izobuya. Manje abantu abafuni. Ayikho into elihlungu njengokugadiswa umuntu. Ngoba umuntu akafuna ukuzwa into oyisho uma uthi akasuka esonweni. Uqonda ukulwa nawe aqinya ngakubulala futhi mengakufice khonini. Uyabona imisebenzi kaShembe mangiyikhuluma. Imisebenzi kaShembe esifike kimi inqwaba njengoba ngila ngayikhuluma kuze kushona ilanga. Ifike yadedelana ngithi ngibamba lo ukuthi nanko omunye ngithi ngibamba lo ukuthi isikhathi sincane. Bese ngibona ukuthi mangiqhubeka nemisebenzi kaShembe awuzukwelapheka ngoba imisebenzi kaShembe ayimelaphi umuntu. Imisebenzi kaShembe inika ugqozi lokuthi uNkulunkulu lo. Kodwa ngeke ingenise ezulwini. Ngoba yenziwe uye wena ubese wenza miphi ngemva kokuthi ubonile uShembe enza nje. Uthola ukuthi awenza ngalutho. uShembe uyenzile imisebenzi yokudoba ehlathini akubeke eshashalazini. Uthema ususeshashalazini wenzani? Thola wenza ngalutho. Awuyindawo ephindele esikokweni. Manje mawutshela ukuthi usuphumile lapho usuleshashalazini sengiyakufundisa ke nanku umgidi uzobe ungithuke futhi. Kanti uzokwenzani la? Ngoba phela njengoba uzelana nje uzolalela mina enginikwe uShembe amandla ukuthi angishintshe ingqondo yakho izwe. Esikhundleni sokuthi ingqondo yakho izwe iyangithuka. Yabona mangikhuluma umsebenzi kaShembe. Miningi ngendlela exakile. Yabona nje ake ngikhulume njengoba eminye imisebenzi ngihleze ngiyikhuluma. Kodwa yengoba la eGola ngijwayele ungadinwa noma ngabe wakwangizwa ungazi ukuthi nje ubukeza imisebenzi kaShembe. Ngoba lona lo wayengekho omunye uyaqala ngisho ungizwa ngikhuluma. Ake ngikhulume ngomsebenzi kaShembe ebuyisa umvubu ezulwini. Wabuya umvubu wezemhlabeni sahlala naye ngambona nami ngamehlo. Ngakhuluma naye. Akusingane kwanele. Mina anginasikhathi sengane kwane ngigibela imoto nemotwana ngizela ngizokhuluma insumansumane. Yini engibhekile kangako nengincengile mangaqamba manga. Ngoba umuntu emeqamba manga entombini usuke encenga uthando. Mina ke mawubheka ngicenga ukuthi enze njani. Engaze ngikhulume ingane kwane. Ngikhuluma iqiniso ke. Ngikhuluma into ethintekayo mina ongathi mawungilandela uthi ngikuthintise. Kufunyayelwe kumele nikeza kaMashu. Cabanga ukuthi nangu uyayazi lento ngoba sike sana naye kaMashu. Cabanga le nkulumo uyayazi.
noma ngingasho ukuthi uyayazi kodwa ngiyacabanga ngoba kwakuyinkulumo yasetimeleni iyaqala mina ngaqala ukuzwa etimeleni ngaze ngagcina ngibona umvubu ngamehlo ebuhleni kuthiwa ke uShembe wavusa umvubu engasekho kuthiwa inkosi ilanga wafika ithi wafika umvubu uyahlangana nomvubu ezweni labo beMkhomazi yayisithi ko mvubu uyinyanga umvubu wayeyinyanga uyinyanga enkulu wena la eMkhomazi uthi umvubu wavuma sekukhuluma umvubu ngikhuluma inkulumo engithathe emvubu ke manje ngiseyikhuluma njengengangizwe sitimeleni ngoba ngigcine sengizwa khona uthi umvubu ngavuma wathi ke yeka lezi ikhwama ngamfice selapho nje umvubu yona iqala lapho ithi ukuhlehla kancane kodwa mina ngamfice seke kulebule soflow peace uthi wathi yeka lezi ikhwama ulandele mina ngoba mina ngiyinyanga enkulu emhlabeni nasezulwini amen uthi umvubu ngavuma kodwa ngangingazi ukuthi ngikhuluma ngibani uthi wesedlula ke siyalaye yakhona uthi mina ngingakaziyeki ikhwama base ngiyagula ngiyashona umuntu ke maye eshonile emakhaya sonke siyazi ubekwa phansi kwendlu kakhulu kulesikhathi esiphambili nje sama 70s kuze kuma 80s kuze kwashintsha manje nje sesingena kulo hulumeni ukuthi umuntu enedefe kuthiwe emakhazeni kuqala nje wethe meshona umuntu bese bekwa phansi kwendlu linda ukuthunwa ngakusasa ubaba washona kanjalo nje washona ngesonto ngo-8 wakhwezwa ngumsombuluko ukukhulu kuyena washonele esibhedlela wake wathi uthatha lezo nsukwana kodwa nje isikhathi esiningi umuntu beshona namhlanje akhwezwe kusasa washona kumvubu wesebekwa phansi kwendlu ulinde ukuthunwa ngakusasa ngesikhathi eselinde ukuthunwa ke useyahamba ke ezulwini uthi ke wathi efike ezulwini wese ezofika inkosi ilanga iyaphila emhlabeni ubaba mkhulu wengasekho uthi wathi nefike emasangweni asezulwini wese bafika bembo babili inkosi ilanga uyishiye emhlabeni uyayifika manje isezulwini isimene nobaba mkhulu uthi ngathi mangiza wese ngibiza ubaba mkhulu esedoza la uthi ngeza uthi bame emasangweni asezulwini uthi ngeza uthi wesethi uyamazi lo uthi umvubu ngathi mangibheka inkosi ilanga uthi ngathi ngiyayazi uthi ngathi ngiyamazi uthi wathi umazelaphi uthi ngathi ngimazela ngakithi uthi angishongo ukuthi Mkhomazi uthi ngathi ngimazela ngakithi uthi ayisibheka inkosi ilanga isisilo amadezi sithi simoyizela uthi wesethi ke ngizophindisela umphefumulo wakhe esidunjini watshelwe fika umvubu ezulwini ukuthi umphefumulo wakhe uzobuyela emuva kodwa ekhaya abahlele emakhandeleni ngenzansi kwenyawo zakhe lapha ezulwini usetsheliwe ukuthi uyabuya ngizophindisela umphefumulo wakhe esidungini uzothi ma ufika kini ubusudlula uyephakameni uzofika ufike lo ngoba lo inkosi la ezulwini nasemhlabeni inkosi uthi umvubu ngathi angisafuni ukuphindela emhlabeni uthi wathi ufuna ukushonaphi uthi ngase ngikhomba lapha la kungena khona abanene uthi kwakukhona isango okungena khona abenene kukhona okungena abakhalayo uthi wawusuke wesethi ufuna ukushonaphi ngase ngikhomba lapha la kwenenye khona uthi wesethi baba mkhulu lapha la kungena khona abajabula awukwazi ukuya khona ngoba ukuya khona kuyasetshenzelwa ma ungafuni ukubuyela emhlabeni uzongena lapha la kusebenzela khona uthi umvubu ngathula uthi wesethi uthi wesethi nazi insuku awuthi waqala umkhombisa wamtshela ngezulu leli elidumayo uthi wamisa isandla wathi wasekuphuma ubani lolwezulu walihebhu uthi wesethi nithi yini lemhlabeni mvubu uthi umvubu ngase nithi sithi ubani lwezulu wesethi akulona ubani lwezulu lo uNkulunkulu usuke ephefumula uthi wesethi phinda futhi wasimisa isandla wasithi uthi wesethi nazi insuku ozozihlala emhlabeni uma ufike wakusho konke lokho ozokubona la uthi lezi insuku yakhe memisa uthi zase idlala njengebhayisikopho abaningi ibhayisikopho bayayazi hayi laba sebazi TV bama 90s abebhayisikopho bama 80s ibhayisikopho yayiduma la ikhanyela kodwa idlale lapha uthi wase kuvela njengebhayisikopho wathi methi kwase kukhanya lapha wase kubala insuku uthi zathi insuku zavela kahle zathi 1 2 3 4 uzaba zine engazibala uzase ishesha sesithi
uthi angabe ngisakwazi ukubala ngale ka4 ngoba zashesha kodwa ezadlula kahle ngizathi zanenza uthi ngabala zathi 4 uthi aseshesha kakhulu uthi wesethi nazi izinsuku ozohlala emhlabeni uma ufike wazisho zonke lezi ihoqo ngizokukhombisa zona uthi wesethi asisuke uthi wesesuka uthi wesemqalisa kwakade bethanda utshwala enyangeni omqalise enyangeni uthi inyanga ziyagqula lapho zigqula imithi zimelwe yiphoyisa ezilesaba ngendlela exakile uthi wesethi othi ngudlulise ngisethe bethanda utshwala uthi ade bethanda utshwala uthi babephuzele enkambeni angani umuphi yabavumelekile kodwa inkamba akazifica lapha uthi wafika behlele uqele bethe beyiphuzele benkamfuna inkamba uthi bemelwe yiphoyisa uthi ogawule gawula umuntu uthi othela ethi uphumula khona ethi ubeka phansi ukukhukhumale ngokushesha kugcwale uthi lithethe iphoyisa lesithetha ngonyawo likuphuza aphinde umuntu yagawule ethi uphikelele kuminyene othi uyaphumula ethi udonsa umoya ethi ubeka phansi ukukhukhumale futhi ngokushesha uthi libothi lakugcwala khona lithethe iphoyisa sitshaye ngonyawo phansi likuphuza uthi belesaba ngendlela exakile leli phoyisa uthi wesethi othi ngikuhambise ngikukhombise ukuthi bethanda amadoda kakhulu akade bethanda amadoda kakhulu umqaliso wabamadoda hayi umkhwenyana wakho umkhwenyana wakho akayona indoda umkhwenyana wakho umkhwenyana indoda ukuthi ngiyobona nje inhlebe lezi zingala leyampanza leyantshebe ngiyithandana unaleya mpunga ngiyayithanda isona ezulwini uthi wamsebenzi bethanda amadoda uthi wabafika behleli phezu kwamatshe bedilise kisike ongakazi ubona ngeke ngilesabeke ngoba manje ngathi ngilisho linje ngoba linjalo ungaze wale ngisho umkhwenyana wakho ngendlela okubuhlungu ngayo lokho okwabona umvubu futhi ngeke ukudlize ngendlela okubuhlungu ngayo ngoba ayikho into ongayicabange nje eyabona umvubu angize ngayisho ngendlela ebuhlungu ngayo uthi wesethi wathi ngikudlulise ngikisho kade bethanda amantombazane kakhulu laba bathi bamasoka alikho isoka ezulwini inhlanisuthi lena emingqengayo njengoba belahleka kangaka njengathi yamngaba bonke cha ezulwini akufuneki lokho isono ezulwini uma uthanda umuntu umthatha umlobole umfake emzini kayihlo uphinde uthathe omunye umfake emzini kayihlo umlobole kuba amakhosikazi akho ngokwenele ugcine la uzogcina khona akubaliwe ukuthi ungagcinaphi cha akubaliwe uma uthanda vula izayo isono ezulwini uma wenza ngoba uzothi bonke abantu besifazane awuthi ngidlule nje ngibekusandla awuthi ngidlule nje ngibekusandla ezulwini uthi nabo wabafika behleli phezu kwamatshe nabo benza into ongakazi icabanga uma ungasuyizwe ungaze wale ngisho umlakho uthi ayayaya kanti unkosikazi kanti unalo umthelelo nje shiye ngisho unkosikazi uthi wesethi uthi ngikudlulise ngibise ehobhweni la kusha khona abantu uthi sasesamba uthi hamba nizobathathu uthi inkosi ila ngibuka kancane bese Moyizeli bese isula amaDavid uthi besesamba uthi wese ngiyisa la kusha khona abantu esihogweni uthi utheme efika la kusha khona abantu wesefika kwamisa usandla ethi emgodini wasephuma ubani waphosela emgodini uthi base bekhala basemgodini bathi Shembe uzosikhipha yini kulomlilo esibona bangcona basemakhazeni kunathi uthi akazange abaphendule wathi ngikuseemakhazeni wafika emakhazeni wasimisa isandla waphose kubani uthi bakhala basemakhazeni bathi Shembe uzosikhipha yini kulamakhaza bangcona basemlilweni kunathi uthi wathi asambe siyemgodini ongenamkhawulo uthi ngemgodini ongenamkhawulo umuntu wekhala egijima phezulu uthi mefike ekupheleni kwalento agijima kuyona uthi bese kukhuphuka ilangabi emgodini limhlangabeze uthi wayephehla lebe sesongwe ilangabi uthi angaze emgodini lapha yana-ke ukuthi ilangabi lalifike limenze njani mina ngangimgcine ekhala nje uthi mefike ekupheleni kwalento agijima kuyona bese kuqhamuka ilangabi selimhlangabeza selehla naye selimsongile izono lezi ezenza njalo wayengathanda ukubosa uNkulunkulu wengabosi engazubadla izono uthi wesethi wothi ngikuhambise manje sengikuphithele esithunjini ke manje kungakusasa manje uthi base beqhamula baphikelele esithunjini
uthi sahlangana nenkonzo uyazazi inkonzo amabandla amathathu yoba amabandla engaka emhlabeni uthi uvuka usahlangana namathathu siphambana nawo ayala siphuma ngakhona thina siyalaqhamuka khona wona uthi wesethu babamkhulu hamba ubatshele labo ukuthi abafuneki ezulwini inkonzo esinazo la angizisho nazo ngoba ningashumayela esitimeleni ungagijima ibhanoyi liyongilanda lithi ngangikuzwaphi lokho kodwa zintathu ngiyazazi wathi hamba ubatshele labo ukuthi abafuneki la ezulwini uhlangana nabo uphambana nabo bayala bevela ngakhona uthi sasesidlula siye ekhaya uthi sathi masingena ngesango ekhaya sebeliqedile ithuna sebeyangikala ekhaya endlini uthi sangena endlini sabadlula lapha ethuneni uthi masifika lapha endlini uthi babamkhulu yethu ekhulumile ngalana ngakhulumila lithi mali ngibheka ngibese limoyizela bese lisula amadevu uthi sathi masingena endlini base betha ngesidunjini mina ngoba mbelela iqukulu bona base bethatha isandla soma base bema ngesandla soma base bethi mina ngiyequkulu ngiyobambelela base betha ngesidunjini ngiyobambelela iqukulu uthi isidumbu siyanuka ngisafuna uma ngisibone uthi ngawubamba uqukulu uthi ngangena kancane ngizwa uthi nganede ngaphelela nje uthi ngavuka ngahlala ngezinqa uthi baphuma abantu balekanyana babamba umnyango uthi ngahlala phansi ngababiza uthi babuya kancane baze bafike endlini uthi ngase ngibaxoxela nazini uMoshembe bathi cha sazi lutho nje siyazi ukuthi ukhona uMoshembe kodwa akukho esikwaziyo ngayo uthi wesethi ke ngibuyiswe uye uthi angofika la ngidlule ngephakameni la ngomfica khona nangempela wathatha imthwalo yakhe wadlula washona khona uthi wathi mengena ngamasango asekuphakameni inkosi ilanga uthi yayinikelisa phansi kwesihlahla ukuthi iparadise uthi yayisithuma umkhokheli athi umkhokheli awugijimisa ngaphezulu yamfana ongena ngesango umbuzo ukuthi besibonana naphi naye uthi ngathi ngimbona umkhokheli weguqa wathi ubaba ngibuza ukuthi benibona naphi naye uthi ngathi ngiqinisa amehlo phansi kwesihlahla uthi ngabona ukuthi izinto noma kuthiwa ziyefa yilwebe ngimbone ezulwini esula amadevu uthi ngase ngiyamtshela umkhokheli ukuthi umkhokheli akangiphendulanga wangidonsa wangiletha kuyena wafika watshela ubaba wathi baba uthi angisho ukuthi benibonana naye ezulwini uthi yayisihleka ikanhliziyo yayisibheka futhi isimoyizeli sisula amadevu futhi yayisithi tshela abantu ke mntanami umvubuke wabatshela nami ngaze ngambona umvubu ushone ngo-94 95 phakathi kwaleyo mnyaka yombili mina ngimbone ngo-92 udaba kade ngiluzwe etimeleni ngo-87 89 kanje angimazi ukuthi wevuke nini kodwa mina ngimbone ngo-92 washona ngo-94 95 kanje amen manje sikhuluma ngomsebenzi-ke kaShembe ke uzubuze-ke ukuthi lo msebenzi ungakwenzelani uma usufika ezulwini ngakubuza mShembe ngawo ngeke kubuza uShembe uzokubuza ngowakho wena-ke wenzeni iyona-ke into esilwa nayo-ke kimina le kuyiyona edalana isizonde ngoba uma ngikhuluma ngesono ngithi yeke ukwenza le nto uzothi nangoke lo mfundisi mase ngingene kuyalena bona bangangena komnye umsebenzi ngaphinda ngidonsa intambo futhi ngoba imisebenzi kaShembe ngingangena kowenziwe uShembe kumina unyazi kumina ngibanje inkunzi ezweni lakithi okugcina-ke loyo emsebenzini kodwa mningi kodwa ngizoke ngenze okugcina ngibanje inkunzi emotweni ngangayixoxa futhi mhlambe le nto la kuleliso ngibanje inkunzi eGreat Town kwabangakithi ngangisenekhumbi isuke-ke ekhaya ikhumbi iye emahhozini kwabangakithi eNgome idlule etsheni kaBhambatha iyokhandwa yisonto mina ngisekhaya ihambe no-driver eyokhanda bese ebuya kanti ufake upetrol omncane la endlovane kaDavid ithi mayisinyuka la ngasetsheni kaBhambatha ibise uphelele upetrol ebese eshaya ucingo sethi angimlethele upetrol imoto iphelele upetrol la bese ngithatha imoto yomfowethu ngiphuthume eGreat Town ngifike eGreat Town ngofaka upetrol ngithi mangidlula nje eGreat Town la kuDandi Road ngehla nje ngithi mangithi Dandi Road namba abantu baningi isonto abantu bayahayika-ke lapha ngesonto behayikele ukuya ngaseferry Thukela ferry namba abantu hayi awuthi ngithela upetrol khona ngizobathathela abantu bekwazi ukungifakela upetrol uma ngiphuthuma ngala umuntu olayisha abantu ngemoto unomona emebona abantu emgwaqweni ufisa ngathi sengamgibelisa ngoba uyazi ukuthi kukhona u10 rand azowushiya nami ngibabale ngingena
ngifike ngufake ngempela lo petrol ngibuye masinyane mengibuya bese ngithi ngoba iveni le angithi ukuhamba ngithi ubedlula kancane khona umuntu ozofuna ukugibela evenini ezogijima ngingami nje phambi kwabo ngoba mhlawumbe abanye abazogibela angithi ubadlula kancane ngimeke khona bezogijima ke sebezogibela nangempela ngithi kuyidonsa imoto ngime lapha bese vele kugijima indiya phambili lilandele umuntu kancane lifika indiya ngalesihlalweni sepassenger ngehlisa iwindi niyapi uyapi lithi indiya siya eKestrini ngithi mina hayi ngiye emahhozini bese lithi indiya bese kufika lo wakithi lithi ke indiya malini ngithi mina 9 rand ebese lithi sino 15 rand bese ngithi ngenani ngoba ngiyangakhona bengena bathe nje bethi bayista yayisifika lento yasezulwini usembe inkinga manazalete amen wase ngifela ukuthi khuluma umuntu nje lemoto iloswe yimina kuphela wathi babuza ukuthi abezile nizothatha imoto ngase ngufaka unumber 1 ngawuthi iclass nganyathela nje ngangayidedela ngase ngithi wemadoda anizile nizothatha imoto wesethuka umuntu wathi hayi baba cha zile nizothatha imoto siyahamba wathi hayi mfowethu azile nizothatha imoto siyahamba nje ngase ngithi mina kulungile ke ma uthi anizile nizothatha imoto asambe ngase ngidedela iclass ngafaka u1 ngahamba ngathi nje 1 2 3 ngase ngithi wena wakithi ngitshela ukuthi ndiyalisazi isiZulu wena wakithi ungethuki mangibuza kanje ukuthi ke ngethatha imoto ile ngangani ebese ethule ngangiphendula hayi nginganaki ke phela bengambuzi bengimtshela bese sihamba ke wena owaziyo ke lo mgwaqo engikhuluma ngawo ngithi mangithi ngithatha amabhendana amabili sengiqala lo menyuko nje nanso udoti la ngiqala lo menyuko yakashobeni nangu udoti la chithwa khona idampi le bese kuyikhathe ngiphendula athi hayi cha uqinisile mfowethu ingeke thatha imoto le ngangathi bese ngithi nayi kulungile ungethuki ke mangibuza kanjalo dede ngithi manguqala nje lo menyuko ngithi ebesibuya futhi le ndoda yasezulwini manazalete ushembe inkinga yabona lento ekhulunywa yiyona mayithi khuluma umoya ngayivuma ngalelo yalanga mina ngangakholelwa nje mina emoyeni ukuthi yini umoya kodwa indlela okwakungibelesele ngafuthi ngangasichithi isikhathi ngangikuphendula manje wawungazi ukuthi khona into engiyibonayo kanti labantu babethule nje njengasefasini bethule bengakhulumi nje nabodwa yayisibuya lento la yathi uma bekhipha isivamo labantu okwenze njalo wase kube ngazuthi ukhona ophendula eceleni ongebona ongeyena lo buzayo wangathi ukhona ophendula eceleni othi hayi wosibamba ongeyena lo ngibuzayo ukuthi ngokwenze njani wathi wosibamba uyabona ukube kwafika ngangezole ngibamba ibreak bese ngithi shanini kodwa ngokuthi ngangazi ukuthi kwenzekani ngoba laba ababengakhulumi benganyakazi ukunyakaza bethule nje bethethu kodwa kukhona into ekhuluma ngabo wathi wosibamba hayi ngase ngudonsa ushobeni ngawudonsa ngathi mangidudukala phezulu ngithi ngiphikelele emasangweni yayisithi le ndoda yona le phezulu ekhulumayo yathi ufuna imali kulabantu khona kuzothi mabengena umcabane masinya ngase angangasichithi isikhathi ngasisusa nje la isayi ngangimphendula masinya ngathi lo muntu manazalete wawungathi nami angiphile enyameni ngoba ngangingazi ukuthi kwenzekani ngase ngisisusa lesandla legiyeni ngase ngisiphose emadolweni endini mina umuntu mangimgibelisile ngimthathe ngelift ngize ngimkhophise esehla ngoba ngisuke ngibalekela ukuthi umuntu uyekhombe nganeno kanti uzokwehla ngaphambili esekhokhile wethe mesehla bese kuyikhathi ke ngimshaja le mali efanele kodwa laba wachaza wathi funa imali kulabantu khona ukuthi mabengenayo ngicabane masinya ngase ngisisusa isandla sengisithi madolweni endini lase liyikhuthuza indiya la khuthuza lase lithi akukhokhe lo wakithi kanti lona bekuthendo 15 rand ngifuna lo 15 rand manje kodwa nje behlise emahhozini kodwa ngufuna la khuthuza lase lithi akukhokhe lo wakithi wakhuthuza waze wasukuma wathi ngithi nje inhliziyo ngabe lo muntu ngimbuke kancane ngithi ngabe lo muntu ufuna njani imali ngoba phela ngifuna 15 rand nje engakhuthuza kangaka lo muntu ufuna 15 rand kanti umuntu udonsa inayini emhlanje sathi masijika ngisaphi wena wazi ngakithi sithi nje dlulisa ilele lithi saphi sithi wathi ehla nje wesethi wathi imoto mfowethu isandla sila egiyeni ngasibuka ngayibuka insimbi ngathi bese
ngisho ukuthi ngishaya uvalo ungangindikindiki ngishingqondo ngoba ungakwangazi udlangazi ukwenzekani angishaya ngena uvalo ngavele ngayibamba nje kahle nesandla sami lesisibambe ngase ngiyibuka nje ngathi wese sikhuphulele emahlweni wathi ngithi imoto mfowethu ngase ngisisusa isandla la sengiyibamba ngishonisa phansi hawu insimbi ngempela wamadoda ngase nginyathela kakhulu phansi upetrol iyaqinisa ikhanda imoto yaqinisa imoto nginyathela wathula kwathi nya abanganyakaza sengisibambile angithi siveze umuntu ngale asicinezele emadalweni endiye wasithula kwathi nya yaqinisa ikhanda imoto yakhuphuka sathi masidonse emaminzeni sidonsela ukuthi siyodundubala phezulu sesizoshona enzansi kuphelele enteni kabhabhali wesethi lo muntu iginge nife nonke bengatholi lutho ngichaza ngiyidlavakazi beka iginge nife nonke bengatholi lutho ngase ngiphendula ngizake ngichithe isikhathi futhi ngase ngiphendula ngithi ngishaya phansi impela uyabona ukube kwaqhamuka itraki ngoba kwakwehla kumehlelo ngangizovele ngithi ngicashise ngetraki siphithike lapho sobabili sobathathu ngoba wevele wathi nife nonke kwangangikhiphanga nami kodwa kwakungasho ukuthi mina methi ngizokufa kubuhlungu kwavele kwabe ngazuthi nje hayi kuzofa bona nje ngangezwa nje ukuthi methi ngizofa kubuhlungu mina ukuthi nami ngizofa awami ngathi ngiyiphendula khona la ngathi ngithi ngisibambile ngala ngiyiphendula ngalezi ngathi ngithi imoto uyavele yashona phansi ngaleli ikhanda yashona phansi yayavuka yaze yakhala ithayi kaze ngikhala isithayi mina yashaya isibhuda leso ongazange usibone yaze yavuka nodonga yashawudonga sahlanga amakhanda sobathathu la phezulu la ewindini yaqoshama yindi imoto i-high reach i-Nissan yabambelela ngethoba phansi yacisha phenduka yathi sahlanga amakhanda sobathathu la phezulu ewindini ngashawa istelingi mina ngathi ukudakwa kancane nabo badidekile bashayekile nabo lapha ewindini nami ngashayeka mina ngase ngididwa ukuthi ngabe ngashayeka la istelingi ewindini esitelingini sakushaya emhlathini ngasho kanye nje ngathi awe wayesethi ukhalelani lo ngoba isibhamu sibambile wamanazareti ngangihamba nendoda la wathi ukhalelani ngoba isibhamu sibambile yilwa hayi ngase ngiphenduka kahle nje hayi ngase ngisibamba lesibhamu ngezandla zombili ke manje kwesevula ngakuwa kithi ngale hayi basebeza kancane nje cha sadonsana nje kahle wena wawudlula wangathi siyadlala sayisaphumela ngaphandle bese siphumele ngaphandle cha ngiyeza impela cha sibambile sesigameni sobathathu angishawa uvalo ukuthi kwenzekani yayisithi inhliziyo ufuna inguphe makwayithola ngithi kuvela usitshaye emoyeni elisonke siyasibanga la mina ngilwa nonkulu fesandla ngisise ngasengubheni saphenduka wesesidedela umuntu isibhamu sishiya nami nendiya waphuma ngathi nawu uzosithatha ngitshela umuntu ukuthi uyolanda iphi uyolanda amatshe ngitshela ukuthi usebale ukubaleka nje sengishiye nendiya ngoba kashongo nali indiya lazi ukuthi waphuma kanjani ngoba kazange ngasho ukuthi bahamba ngiyabuya wavele wasishiya nje kanjalo waphuma hayi sasibanga nendiya mangithi indiya ngithi ngiyahluphula indiya linamathele njengengane lithe ne kodwa amandla wekho mangithi lidlala njengoba usukubamba ingane ngezandla idlalisa alithedeli kodwa lakhonkiwe lesandleni ngathi ngimbono wakithi weqhamuka namatshe njengemoto leya esewaphethe kanje ngase ngibuthi nje ngathi nango ozongibulala ngoba imoto igacele isibhamu ngisibambile bafuna isibhamu manje uzongishanga etsheloya ngiwe bese bengidubula nangu umuntu ozongibulala wafika wathi esefikile ngicabanga ukuthi umuthi kude lo wesekhipha angikhumbuli ngivika amanazareti sivuliwe lesiqaphe saphuma ngaso siyishikashikana nyakekho zivalile sivele saphuma nje sase siyibamba odwendweni sayibamba esicawini weseqhamuka lo muntu namanje manje ngicabanga ukuthi umuthi kude futhi mengicabanga ngoba sasihluka sokuyelo line nale ndawo esasiyona wesekhipha wathi ekhipha angizikhumbuli ngivika kodwa ngezwa yiwindi lithi fast yangena ngaphakathi lento ewindini yalishaya iwindi kweseliphinde yesibili elesibili ngezwa kushaya udashboard fast dashboard ngase ngithi ngenhliziyo wayibulala imoto yomfowethu angangazikhalela mina wayibulala imoto yomfowethu wesedlula wathi edlula eza kumina ngase ngisibambile sengilephucile indiya sengisilandela
ngathi ngithi ngiye engcupheni ngeze inguphuthi hayi ikhomba ukuthi likhulu wese ezama ukungitapa bazama ukungitapa ngiselulile ngisithe ubona ngithe kuba mjana mbijana ngiselulile ngisithe batapa baze bayibambe ingane behla nayo saphinda sasibanga futhi bathi sebesibanga sebesithethe isibamba kuloko ngase ngithi kunayo ikhohlwana bafowethu ngeke ngisasithola manje ngisibambe noshela sase sisikuta sesisikuta kanjalo sisibambe sobathathu wakuphuma wakithi ngiyadlula kancane lapha uthemeza senza sengisibambile sengisiphethe kanje ngamshaya ingozi eyimbili ekhanda ngaso ngimshaya kanje zabambile ekhanda yesithathu ngayishaya emlonyeni ngabone uvuleka umlomo lapha phezulu ngiyacabanga ukuthi unesinda yekhona kodwa ngilinakanga ngesikhathi sesihamba nayo ngoba ngakhe ngimtholile sasiyixoxela ngifuthi kanje sesambe siyongikhokhisa sasihambela nje kayisixoxela kodwa ngamshaya la emlonyeni ngakhohle ukumbhekisisa kahle futhi izinyo lama kanjani baze basibamba senyamshayile ingozi entathu base besithi ngqe hayi sasesibamba sasitika ngathi ayikhohlwana ngeke sasithola manje sekesibambe noshela sasitika wayesephuma umuntu futhi wagelekekele wangishiya nendi adaha ngokufula kwindi anginalo uvalo Manazareth uyabona mawulu impungenalo uvalo unamaplani onke kodwa lo kwakwandiki kwengqondo yami ngikwazi ukuthi kwaqhamukathi ngoba phela kwakufanele ngibaleke noma ngikhale noma ngibaphi imoto ngoba phela base beveza isibhamu umuntu emehayijekwa akekho nje umuntu okezama ukulwa uvela umuntu ethi we imoto ingcono kunami mina nje ngafike nokulu wathi eseza weza namanye amatshe wathi eduze nje ethe lasidedeni indisi bamsasala nami laqala labaleka indiya lathi mali baleka indiya lathi mshaya eplan babebizana ngoplan waqala wangijela ngamatshe ekude manje wathi asimshayela akakwazi ukusebenzisa mangithi ngilikhombe ezinqeni nje ngithi ngifuna ulidubula impela ngivele ngishaya uvalo Manazareth luthi lwaqhamuka la futhi luthi wambulala umuntu awuselona iNazareth ngaze ngacela Manazareth ngathi ngicela ukumshanje nasenqeni akazukufa ngikhuluma isibini abantwana bakaThixo ngingahleka nje ngoba kuhlekeka ngomthetho ngiseyizi ngiyaxoxa impela ngoba ngangiyibhisi lapha kakhulu u30 minutes wonke ocabanga amawulu u30 minutes ukuthi isikhathi esinzima kanjani manje ngicela ngoba manje ngithi ngizama ukuqondisa ulona ngifuna ukulibulala ngempela hayi ukuthi ngiyadlalisa kodwa bese kufika ukuthi uthi wambulala umuntu awuselona iNazareth hawu ngathi baze ngathi Nkosi ngicela umshanje lapha ngasenqeni le ngazukufa khona mina ngithi uthule ukuthi wangijikijela lo muntu wathi asimshaka akwazi usebenzisa kwase kuvele kwaqhamuka iveni nokwaqhamuka ikhumbi ephuma eThugela Fair yadlulenye eyayinomuntu wakithi ngezwe bese ngibuza ngelinye ilanga ukuthi ngayibona nje kancane ithi uthi ke mayesesho ingane yayiphakathi yathi baba nangu lo muntu owathi wakithi elwa wathi mama dlula nange phethe isibhamu wena baba uzosidubula lo muntu ubona sengisiphethe kanje badlula ngesikhathi ngisiphethe kanje manje ingane iyangibona ingane yathi baba nangu lo muntu owathi wakithi elwa umama wathi dlula wena nange phethe isibhamu uzosidubula yadlula ngempela indoda lalela umama iye ukubhekisisa ukuthi uyena ngempela nomfowethu lo yadlula wase kuqhamuka ikhumbi ephuma eThugela Fair yaphuma ikhumbi yathi mayifika sigijimisana labantu ngi-India lijika lalithi ngicosha amatshe ngilishaye ngithi ngifuna ukuthi ngishanga lamatshe kade bengigcoba ngawo ngilele sengidlulile ngesikhathi esefika nalamatshe wafika ngishanga ngo2 feet engakangijikijeli ngalawa wafika ngishanga ngo2 feet usefika ke manje sibambene neNdiya wongaphansi ongaphezulu wesefika ngishanga ngo2 feet hayi sasesiwa sobabili sayisavu phansi hayi sathi sesilele phansi ngathi hayi uwaphethe kanje lamatshe akabi wona lawa akazongijikijela ngawo ithembe yesibili le sengilele phansi uthi uyangigcoba ke manje uthi ngiphansi akazange akwazi ukungishaya Manazareth weshaya phansi ngikhulu phansi ephinde ngelithi inyoka incane ukunami ngimkhulu mina kodwa inyoka uyayishaya phansi kodwa yena waliphinde lesibili walithi lathi khupha azange akwazi ukungishaya
waphuma waphindele emuva uyolanda lawa azongijela ngawo ngesikhathi ngephuma uyolanda lawa India la state isibhamu savuka sivuka namphansi bese eqhamukakeni selapha usengijikjela ke manje njengenkomo India seliyabaleka lithi mshayi bla shone ngala ngixosha lamatshe manje ngithi ngifuna ukulishama nazarethu liwe bese ngigcoba seliphansi ngoba inhloso yami ngempela ngangifuna ukulibulala kodwa amandla ukulibulala uNkulunkulu wavele wawaqeda nginyanya ngingalibamba ngesandla ngibithi kodwa ngangesaba ukuthi ngiyalibamba liphendukele lesibhamu futhi manje ngifuna ukulishanga lamatshe kade bengigcoba ngawo ngithi ngifuna ukulishaya ekhanda khona lizowa lesiphulu ngithi lizowa bese ngifuna ngigcoba uvele kushayeke emaweni ezinqa eManazaretha ngicabanga ukuthi akekho ngawazi amawe ezinqa emaweni hayi le dande la ukuthi khona la ngenzansi la kuthambe khona uthi nje phatha hawu ngizimelele ngishaye ungamshaya ikhanda umuntu lapha lona useduze la ngingambamba kodwa manje ngesaba ukumbamba ngoba ngibona uzothi ngiyambamba ebese bephendukela lesibhamu manje ngifuna ukumshaya khona ezowa loyana umuntu le wakithi usengisaba lo akasafuna ukusondela usengijijela nje njengenkomo manje nangu umuntu esishiyashikana naye uwele umgwaqo kuyele ngala ebuye ngala udlula kuona lamanje ngithathe mina ngithi ngijaphe phezulu vele kushayeke enzansi emakulithatha hawu ngayeka ngakhathala igazi wathi qhamuka le moto iyaqhamuka sisashiyashikana umuntu washona ngala India lashona ngala yaqhamuka ke le moto zase zinilisa lezi insizwa ngiyacabanga ukuba ukhona uMnazaretha kulezi yansizwa noma ngingazibhekisisanga ngoba mehle emnyama zase ziyangilekelela manje zabuzana no driver bafuna ukudonsa imoto le ngekhumbi wathi udriver ngeke idonse le moto ngathi nayi yekeni ngizofaka igiya lesine isehle nyoba base befika ngathi ngiphushiseni ngoba bazobuya laba bafuna ukuyithatha sengiyesaba hayi ngathi ngingena phakathi bathi bese bayiphusha ngaphambili ngafaka igiya lesine yayisihletha ngamasondo onke eyisiphuma hayi shase silandelana ke nabo sengiyoreport ke manje emaphoyiseni ngihamba nabo bese ngithi ke inhliziyo no okay lesibhamu isona sesizokhanda le moto kufanele ngisidayise bese ngisifaka phansi kwesihlalo siyalandelana ikhumbi manje sengenzela ukuthi ikhumbi ngoba ingibonile ingasho ukuthi mina bengibamba labantu inkunzi ngoba ayikwazi ukwehlukanisa asambe nayo solahlekelana nemdovana iyothi erank mina ngibe ngithi ngiye police station inethi sithele rank ngijike thone ekhaya ngidayise lesibhamu ngikhande le moto manje efile ngithi mangithi ngiyehla nje lapho ngingakadluli nje kaShobeni ngisenje phakathi nendawo vele kuqhamuke iveni yamaphoyisa ivele imise mina ngime ebufu iveni yamaphoyisa eyikwa kwivenjelelele mina ngihamba ngemoto ebufu bengimise wena manje inkunzi lapha ngehla ngithi nehe bethi isibhamu kade sikubamba sunamba bani wakwasibona isibhamu kade sikubamba inkunzi ukuthi unamba bani ngivele ngithi hayi angisibonanga ukuthi unamba bani ngivele ngisikhiphe bonke ukhona oshilo uthi isibhamu ngisithathile ngivele ngisikhiphe la ngithi nasa ngisazi unamba bani besithatheke khanje ukubhalisa istatement yisonto ke ngo-3 ngomsombuluko labantu ngabathola ngithi ngixoxela amaNazaretha ngilapha eGreat Town hey madoda izolo cisho nazo ohlabelela u235 bathi bekwenze njani kade ngibanjwe inkunzi ubanjwe ubani kade ngibanjwa insizwa likathi nje kodwa igqoka iyembe nje neNdiya ethi lo ngimxoxelayo ngibadlula la elokhuzeni kujantika loliwe labo bantu kujantika loliwe nathi bridge lele liya eGreat Town no ilesibhedlela eGreat Town mawusuka nje la koMavuni nathi bridge lelo lesitimela iguzu athi ngibadlula baseli khona India ngiyalazi ngisebenzana iqale lapha eToyi sambe solibheka India ngiyayisheshisa le ndaba ngifuna ukuyidlula masinyane sambe solibheka India la lisebenza khona siyalifika le India alikho ogadile yiNazaretha oyisecurity athi buyani kusasa alikho le India kodwa kade kusetshenzwa uthe ngakusasa washayela ucingo wathi phuthuma nanti labanjwa le India lathatha lasisa ehostela lathi nangu lo kade sikubamba naye enkulu nababamba bobabili sahamba nabo saba lo okhokha ihostela laseGreater lathi ungamshayi lo uyena uzokhokha zonke lezi indleko sahamba sayesofika eMnambithi kwesakasithole kwabangakhona afika bangikhokhela izingaba embili ngabuya nazo ngilashe kuyo le moto ifelwe yiwini
sabuya nazo ngafike ekhaya ngayidayisa ngakhanda leli windi enye inkalo kuthiwe yokuxolisa kumini ukuthi ade bengibulala enye ukukhanda imoto base kuyaphela. Amen. Ukhona umuntu oyengenalo unyazo wake wehlelwa yileso sehlo? Akekho. Angiphuthumeke izindlalifa zezulu ngoba izulu liyana noba ke ushembe ethi izulu asisulesaba ivula izulu ukuduma kwalo kuphela singakwesaba. Lokhu ngicela nibekezelele ngoba vele ngihamba nje ngoze ngibuye ngalela la ngingalazi. Sengingena enkokhelweni ke eManazareth. Kokheli uyingcwele uyingcwele Ngikhulumile ukuthi ukudla kwasezulwini okunye kuyababa kodwa la kumnandi khona kuyaphilisa. Ukudla kumnandi namhlanje kusidalela ushukela. Umunye umlenze awumunywa wokudluphele umunye umlenze umunywa ngoba kade udla ushukela noma yiyoliyoli. Amasobho amaningi lokudla okuqhaqhazelayo kona okudala izifo eziningi. Kodwa lokho kubabayo inhlaba nani akudala ukufa. Okusho ukuthi sigula kanjena nje yilombuso esesina ukulelizwe. Kodwa inkinga la ikhona ukuyikhuluma into yokuphila kube khona umuntu ogulayo. Kukhona abantu abaguliswa ubisi, ngithi niyazi ukuthi ubisi liyagulisa. Beliphuza ukuthi wabona mase ngaliphuza nje la ubisi sonke ngakhona abakhishwa izisu noma manje bengabuza indawo zokucasha manje bephuza ubisi bengaphuzanga kufa ngoba into emnandi iyagulisa sometimes. Manje uma ufuna wena ngikhuluma izinto ezimnandi aziyona impilo uhambo lasezulwini kufanele ngibe ngiyikhuluma into ebabayo ngoba lento ebabayo iyona ezoyisa wena kuKashembe. Ungabeke wena uthi mawusubhekele ukusungbuka ngeCD. CD phela ngithi umuntu umbuka kancane yilo baba ezisini ngiyangithanda into ngibona nginesini. Umhla 26 nje ngiyamema ngizoshadela ubani ufuna ukungibona ngisina. 26 December luyangena ngo28 sesicaweni. Abangakithi nje abeze lokhuluma engathi uyayazi lento engisho ngiya yazi lento engisho ngibona ukukhulumela kwakhe phansi lebelo sesicaweni. Kodwa inkinga enkulu efunakalayo ukuthi sihambe uhambo lukaShembe. Manje masikhuluma-ke indlalifa zezulu ufuna ukuzwe wena okwakho ukuthatha uma uthanda. Uyabona umuntu emekululeka usuke engakuphoki. Asikho isidingo sokuthi umdinelwe ngoba uma uthanda uyaqhubeka nesona uma uthanda usiyeke. Kodwa asikho isidingo sokuthi umqofiya ngoba usuke engakuphoki. Umuntu omekweluleka usuke kweluleka ngo-take it or leave it. Asikho isidingo sokuthi umkhahlele umbanze namatshe. Makhulunywa ngesono kukhulunywa ngokuthi ntalisuthi asisubahlupha labantu singababulali. Kodwa ngazi ukuthi kuzofikeka kanjani ngoba imkhubeni nayidlule kundani. Angazi ukuthi kuzofikeka kanjani. Mhlawumbe nawe ungacabanga mawusuwedwa ukuthi kuzofikeka kanjani. Kodwa ikhona into engisho
nengenga ikhuluma nje sometime ukuthi ikhona into uhulumeni angeke izivike noma ethanda noma engathanda ukuthi nikulawe noma ngehlisa ibhano yethu alishayitoyitoyi ku N3 lo yeThekwini ngeke kwazi ukugwema le ngoba lento indoda ngesikhathi kulala umuntu wesifazane isuke isidemeshekile engqondweni iyafi ingqondo ukuhlusha umuntu wesifazane indoda yingakho uNkulunkulu ayinika igunya lokuthi maye ecakile unkosikazi phuma ehlathini ohlala khona manje wena ngaleso sikhathi engawe uyabekezela indoda yakho isimo sendoda siyashintsha manazareth indoda ingahlukumeza namhlanje ikwazi ukuhlukumeza kuze izife mayigcinezele namhlanje azikahle ukuthi kusasa loqukulu wame unyathele kusasa izobisuyekile asikho isidingo sokuthi indoda mayinyathele uqukulu namhlanje ubuse wena uthatha action ozodala ufe ngoba vele noba igcinezele nje kusasa izokuyeka alikho itshe lisala phezu kwelinye kuze kube phakade lobo buhlungu akakwenzeka bona bubekezelele ngoba kusasa uzobe sebuyekile wena ubusuthi uhulumeni wani angithi nawo amaphoyisa ayabulala amakhosikazi uzofikela ubanika wena uzofikela ucela ubani ozovikela ngoba amaphoyisa ayabulala amakhosikazi wena uzofikela ubanike uyazi uma ufuna ukuvikelwa amaphoyisa ukuthi enze njani ufuna nibe bathathu endlini kube uwena nendoda yakhe embhedeni bese iphoyisa limeke lime phezu kwenu phela khona ngoba vele indaba ingcwabani iqala lapho ngoba lo mnyango vele ngivale ngama-bedbugs akungeni ngisho ingane oyizalayo la mayilele kwenye indla ingeni la lizongena ninike iphoyisa la ngeqini ngoba ngisuke sengithi ngishiselula ungasasithinta lalela mina kuphela ngaleso sikhathi kudingeka wena ube nengqondo yokuthi uzongithoma ngani amandla ukuze ngikwazi ukungafiki kule nto engizoyithatha manje wena uyeka ukuthatha leso stepisi uthatha indaba yokuthi uhulumeni uzokubopha intambo uzokugweba intambo udilika jele usho ukuthini wena ngesikhathi egweba mina udilika jele wena usuke ukumuphi udilika jele angeke nawe usuke udilika jele nami ngidilika jele uzokuvikela nini-ke inkohlisa le enineliswa yona noma ningashayi into enifaka amabhuluku lawa anifinya zonke iy'ndawo ngeke nize nisinde umuntu uzisindisa yena ngokucabanga ukuthi uyabona-ke le ndoda izongibulala manje ubusuthi shwele ngonyama engikwenzile bengilindekile yonke into eyifunayo ezangamandla uzoyithola noma ngabe ufuna inkomo noma ngabe ufuna imali noma ngabe ufuna imbuzi ngixolele ngithi ngiyakushanga imali uthi ngonyama ngisize noma ungangiphinda kulungile wena ushawa ngempama uthi uzotshela iphoyisa yini engcono impama nesibhamu ngoba wena kufuna udala iphinda lokuthi uzokwenza kanjani ukuthi usinde kuphela ibhubesi uma uthiwa ibhubesi bese bethi bazolibulala abasize ngani selikudlileke usesiswini phakathi abasizanga ngalutho kodwa into okufuneka yenzeke kuwe ukuthi wena ufundiswe ukuthi ibhubesi imali ikuxosha ufanele wenze njani ngezwe kuthiwa abanye bathi ibhubesi imali ikuxosha ufanele ungabaleki ufanele uphenduke uhlehle nyovu ulibuke angazi ayakwazi into kabanye ulibuke kuthiwa ibhubesi alibudli uma wenza ngokwentela kubuka amehlo lifuna ukukubamba uma wenza ngokubhekele uma ubheke ngakulona uhlehla nyovu uthi kuthiwa likubulala ibhubesi belikulandela kancane antithi uthi ufike la uzophepha khona manje nendoda yakho kufanele ukuthi uyazi indoda ulaka lwayo ukuthi wabona-ke namhlanje izongishaya ngesibhakela noma izongishaya ngenduku noma izongilimaza uyicabangele wena ungathemba amaphoyisa awekho la ayofika usuwaphela ke nimlinganisele ngomunye ngizomxolela manazaretha noma lina laba bazovikela uNkulunkulu nami ngiyanceda la ihlahla ivikeli kodwa ngenxa yokuthi usuke ngcono ube mina ngithole inkonzo ekuseni mhlawumbe kuzoba ngcono ngoba mhlawumbe umshumayeli ubengekho kuleli giye ngikulona kungcono uma wenza ngoba indoda yakho uyikwake ngimlinganisele ngalo nkosikazi owabulawa indoda yazi yamnyakazisa ifuna ukuze ukuthi ufenge impela lithi ngamshaya ngo-8 wonke ufebile usanufeba baba uyabona indoda uma uza ukuthi ayisayenzi lento obuyicabanga
hamba uye emndenini ihlale phansi nomndeni wayo uyitshele ukuthi mndeni unkosikazi umangala noma yini maNazaretha mndeni lapha endlini sengihilalela nomfowethu uzokhuluma umndeni ukuthi yena wesibanibani uboshwe amaphoyisa akulona ihlazo ungakwenza ngathi kuyihlazo angiphathi khona meke wakhala uvele kubona usenkingeni ngempela lonkosikazi kade ayiqala le nkindezi ngoba nina niyakhala ngikhala masinya ukhala utshela umndeni utshela isalukazi sizokulwela ukunokuthi uphume uyohlala nje ukufa indoda ikwazi maNazaretha ukubekezelela ukugangelwa unkosikazi ayikwazi futhi kusegazini hayi ukuthi into ngathi ube ngamiyeke ingane abafazi bengaka cha noma nginganayo yabona mina ngiphethe lo wami mina ngamiyekiswa uNkulunkulu kuphela ukumenza lento eyenziwayo kodwa ubuhlungu abukho ubuhlungu engabuzwa obudlula lobuya ngangithi mangithandaza ngibheke phezulu ebusuku ngo-12 ngisebenza ngithola ucingo ithi intombazane cha mfundisi sesikhathele umamncane uqomile into elihlungu uqome umuntu wezizwe ebusuku ngithi kwakula ko-10 ngisemsebenzini ngiyisecurity ngathi ngithi ngiyabuza ubani wathi musubuza mina ngoba uzosuka unake mina azi lento engikutshelayo ukuthi umamncane wenza nje ngalibeka ucingo ngalibamba ngaliyeka ngathi ngibuyela kuyena ngangabe ngisamthola ngaphuma ngo-12 ngothandaza ebusuku ngangingathandaza umthandazo lo owaziyo ngangithandaza owami ngedwa ngendlela ukuthi umzimba wavele wonke wakuthensa ngayibhubesi lasenyakatho ngafisa engathi engaqhamuka mengimbona la kwasengazi ukuthi ngingembulala ngokuthi ngimdubule noma engathi ngambulala ngento ezomzwisa ubuhlungu ngingathi ngamncozula ngimuthi ezefe ekhaya ngangithi mangithandaza ngibheke phezulu ngithi weNkulunkulu ngangisangena uyabona ngangisangena futhi ngagcina ngalelo la ngithandaza kanjalo ngithi weNkulunkulu ngithi wawungiqondaniselani nomuntu onje ngoba wawazi ukuthi mina ngimfuna umuntu onje ngoba into engangiyicabanga yonke yayingekona ukuphila yayukufa ngicabanga kumhlephule ngathi nje ngimnwephule ezethule ngithi mangithandaza ngimemeze umzimba wami unyakaza njengentondolo yasehlanzeni uyantondolo yasehlanzeni angazi ke liphi ihlanzeni nganginyakaza ngithi ngizwe ukuthi ushukela iBP ishanji inyawo yonke ipi iyanyakaza kumina ngithi mangilele nalo omdala ngingezwe noma ngilele nomuntu noma ngilele nje nomcamelo nje ngingamuzwa nje ukuthi khona wayese ngishushuzele yena ethi thula baba kababa ethi bekungeyena owakho uzomtholo wakho uyeza ukuthi angazi ngisho ukuthi ngilele nobani la usungazi ukuthi nje ngihamba igolide nesiliva lo enginayo angisamboni engisho ukuthi uyabona indoda uma isikubulala ayikubulala indoda iphila ifa yona kuqala kanti ikubulala hayi wena ukuthi uzozitshela ukuthi izocabanga amaphoyisa ngisho iphoyisa ngithi iyadubula manje ungatshela ukuthi ke wena kuzosathi ukubulala wena ungangithi ikubulala ibisisidubula yona yini kubani ongcono wena nayo wena into okufanele uyenze musu ukuyifebela into ma uyifebela nje azikahle ukuthi ume phezu kocingo lukagesi uyahamba ungathembi ukuthi ikhonto ezokusindisa uma ucalekile ngeke ngithi ngoba abantu abafela othandweni ngibona abayinkinga ngiyabona laba abafa abantu besifazane laba abafa nje bebulawa yigebengu umsebenzi wamaphoyisa lawo wena ngeke lisebenzele ukuthi iphoyisa kuwo uyabona uma ubona indoda ukuthi awusayithandi angazi ke mawusikulobolile indoda ukuthi ayithandi ukuthi uchaza ukuthini ngasekhaya uthi awuyithandi indoda sikulobolile ufuna kube njani uthi omunye ake uyibheke ukuthi lento ingalungani kuwena uthi ke lo ngixoxela owabulala umkakhe uthi ngamlobola ngaqeda sengithi siyashada ngoMeyi ka-2008 mina ngangizoshada nalowo nkosikazi owahambayo ngangizoshada naye ngawuMeyi ngangizoshada ngo-April lo engikhuluma naye ezoshada ngoMeyi
usethi-ke lo sekufika usuku lokuthi beshade nomkakhe uthi unkosikazi alisheshe usuku lomshado sekuwuMeyi qobo ithi indoda alisheshele inini uthi alisheshele usuku olungaziwa ungakubekezelela lokho wena kwakho-ke ake ube unkosikazi angisukhuluma ngendoda ake kube unkosikazi wena kwenzeke endodaneni yakho ungakubekezelela lokho umakoti befike ngenyanga yomshado ethi awuhlehle futhi awuhlehlele usuku olungaziwa yini isizathu asikho kodwa awuhlehlele usuku olungaziwa ithi le nsizwa ngahamba ngaya kumkhwekazi ngizoyinqamula-ke manje ngoba ngifuna ukuyisa phambili ithi ngahamba ngaya kumkhwekazi ngafika ngathi mkhwekazi nangu umntanakhe ekhuluma kanje ithi umkhwekazi wavele wakhala wathi mkhwenyana ake ungisize ake ningisize ninosibanibani ake ningiyeke nje amasonto amabili ngalezi zinkinga zenu ngoba ngizoshawa i-BP ithi waneke wakhala indembe zavele zafika kumina ithi ngase ngiphindele emuva kumkami ngimshiye emsebenzini lokhuzene ekliniki ithi ngase ngiphindele emuva kuyena ithi ngiyamfica nangu uhlele ethazeni uhleli nendoda ebhentshini cha abathandani nendoda uthi wathi le abathandani nale uthi ngathi mangiza yayisisuka leyangidedela ebhentshini ukuthi ngihlale naye athandana naye ayikho uthi ngathi mangifika ngihlala uthi ngase ngimbuza sengithi makasibanibani kunengane embili makasibani kodwa sewesekubo-ke bengakashadi makasibanibani le nto obuyisho iyiqiniso ukuthi udwendwe nhlehle unkosikazi ngokungayazi indoda ukuthi injani usevalwe uthando lwesibili unkosikazi akanazi isithembu manazanele unkosikazi akakwazi ukuphatha isithembu ngeke ukwazi ukuthanda leya ndoda uphinde uthande mina akakwazi nje nakancane unkosikazi kwenza leyo uyabona unkosikazi meseqomile noma kanjani uzozwa ngoba ekudelela wena uthando oluhle lwaleya ndoda ukuthi mina ngilobolile sengifana nokuthi nje angilobolanga umuntu osekuliphe ngathi uzoloboli lo akakwazi ukuphendula kahle loya ephinde ephendule kahle mina wathi alihlehla ithi le nsizwa ngathi ngibuya kumkhwekazi ekhala ithi ngase ngishaya iqhude le-9 ngalibeka phezulu ukube unkosikazi wayeyibona indoda ukuthi indoda isilokazana yayifanele ukuthi mayiza nje vele bonke we le ndoda sekuyibhomu akuseyona nenhlamvu yesibhamu inhlamvu yesibhamu engcono ibhomu isongihlifile ethi uyafika nje vele ethi Nzombane Somashi Namaphi shwele uthi wazi ukuthi ngambuza uthi wesevume esethi ngithi alihlehleni into akazi ukuthi iqhude liphezulu vele uyazi ukuthi unesibhamu somthetho uthi wathi emevuma nje uthi ngase ngisuka ngathatha amadatha amathathu ngizovuma ngibheka uthi ngathi ngiphenduka ngibheka ngakuyena uthi kwayikhathi engibona ngoba sengimbuka ngawo ukufa amehlo uthi wathi uyasukuma awu uthi ngathi nemanga yale uthi ngathi ngiphenduka nje ngase ngiphenduka nasomasidonsa uthi wathi ethi uyangibheka wangibona sengimbuka ngawo ukugcina amehlo uthi wathi uyasukuma esikhundleni sokuthi athi shwele uthi wasumela ukuzongibamba uthi hawu weselate uthi yokuqala ngayibeka lesibili esithathu esine esihlanu esithupha esikhombisa esishiyagalombili walala uthi walala ngamnyakazisa uthi ngifuna ukuzwa ukuthi impela ufile aye lapha amaphoyisa ngaleso sikhathi ngoba abantu abayekhona bayabaleka wena ubusuthemba umuntu ongekho la lethi iphoyisa libe lana libe bathathu endlini lishaya ingcengeza lothi msina lishaya umakhula kancane libe lishaya isigubhu lona nithi ufuna phela likusindise musana ukukhohliswa zokuthi uyoboshwa yena yebo kodwa musuthemba yena masekunje zithembe wena ukuthi lento eyenzekayo izokusindisa wena lento ezokwenziwa wena ufuna usabela indoda yakho ukuthi wa isewengane zami konke ngikukhulumile bengididekile hayi ukuthi bekuyinhloso ithi ngathi mase ngimqedile ngase ngisibeka kumina asiphushele ebandleni sesashala lapha phansi walala ngabheka phezulu uthi ngathi ngizwa abantu ethaveni babethi thathani isibhamu uthi ngathi uma ngithi ngiyababheka
uthi ngambone enyaweni ozayo uzothatha isibhamu ngambone enyaweni kuphela uthi ngasho kancane ngathi ngizokushaya wanade wezwa lo muntu uthi ngiyaphila uthi wabaleka uthi ngahuduluka ngaya kusona isibhamu uthi ngane ngingasithatha uthi ngathi kanti ngisaphila wasithatha futhi wasiphindisela embanjeni futhi waze weza umuntu ethu kulakabili udabula amaphaphu nenhliziyo hayi ukuthi ushaya ubala udabula amaphaphu esishaya futhi sayisavutha phansi walala-ke lapho wazi waphaphama esibhedlela Sumayeli uma usuthi angibadedele abantu bakho ongitshela uthi asavutha phansi uthi-ke waphaphama esibhedlela esho isongasho angithi ngizwanga ukuthi ngithini ngifuna ukuthi isibhedlela isiphi uthi ngaphaphama kukhanya ogesi hawu labo ogesi ngilapho nanabo abagqoke ezimhlophe abantu ngisezulwini ngizibulele uthi wejabula ujabule ukuthi uzibulele usezulwini uthi ngathi ngibona hawu liliphoyisa elilana lifuna leliphoyisa la uthi ngase hayi uphuphuthi isibhame shalofuyini uthi ngifuna ukuziphinda hayi ngifuna ukudubula iphoyisa ngifuna ukuziphinda futhi mawucabanga kahle lo muntu ingqondo yayisebenza wena-ke lapho uzobunamba bani ozolutshelwa kuthiwa uzovikelwa amaphoyisa aye lapha amaphoyisa sonke leso sikhathi zivikeleni nina amaNazaretha hloniphana amakhosikazi hloniphana amadoda indoda nje igidwa into eyodwa ukuyihlonipha uyigeza inyawo kuphela ipolishi ithe yayihlabelela indoda sengizovala baba ithi indoda yayihlabelela ishaya isigingci ubhekumuzi uthi ngizokhuphula amaphisi ngikhuphula iwoti imali ngiyokudla uthukela into yomhlulina ngofika eduze ngoba sekusemoma kodwa ngoba ngifuna umuntu ozongiphatha kahle ozongenza inkosi akasho ukuthi ngizofuna umuntu omuhle uyiphethe kahle indoda yakhe iyinkosi ma iyinkosi indoda ngeke kubulala ma ingeyona inkosi basonke kwathi siphothwa imvula-ke amaNazaretha bengisaqhubeka kakhulu uNkulunkulu akosiseni kuzwile ngabe sisuguqa kwabangcwele Isabelelo 2:3 Kama Nazare kama abimunye Hey,